Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti asawa kan may nga anak, ngem rugyak ti agsalaysay, idi balasang akpailaeng. Kat agkursunada aklaunay, ken ni Rene. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alice. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anda ka man Alice. At iti sagot ko para kan ka. Namin ano ka din nga ibagakan ka nga awan namnamaom kanyak, Alvin. Aging nga awan makita kakaayan ayat mo. Sanak to asumardeng Alice. Saan na kumaparitan nga grahayo kan ka? Ala, saan ka aparitan? Ngam isardeng mo timangtad iti sagot kanyak. Sige, no day tati kahit mo. Aramidek, basta saan nakaparitan nga umayagpasyar dito balayo. Makaamu ka. Ngam ibagbaga kun, Alvin. Awan mariknak apanagayat kan ka. Pagayam laeng ti pangibilbilangak kan ka. Kaano ka di asong batam ni Alvin? Nabayagan nga agar-aram kan ka. Ngan di ka matla maasyanan. Awan panagayat ko kin ni Alvin. Namin ano kun nga imbagakan ko na dayta. Ngam nagdagulit mo't. Ay, Jackman amukan ka? Noan niya ti saan mo akayat kan ko na? Adda sa bali nga ay ayatak nilya. Ururayik lang nga agaram kanya. Asino? Ibagakan ka. Ngam awan sa bali apang ibagbaga ama. Wan. Asino? Ni Rene. Anya? Angam addan ka ayan-ayat ni Rene. Saan na pa'y nga asawa ni Maylin? Iso nga adda pa'y namnamami. Agawang? Ikarigatak ti agpapansin kan kwa na. Anya ti amom, numapansin na. Ibang klase ka mat. Adala nga ruden ka ayan-ayat jay tao. Nabayagan nga agayatak kin ni Rene, Nelia. Saan na pa'y nga inarum idi ni Maylin? Agayatak kun kan kwa na. Anya? Mabalin ka di nga imbitaran ka inton Domingo ije balay. Kasangay ko ngamin. Sige. Ngam ayabak ni Maylin. Ha? Mabalin? Sige, apikit din na saan. Anya ka di nga oras. Pangal daw. Kalpasan na, agjajaming tayo. O sino ti kakadwa tayo? Amangan mo't no ano ti bisita. Datayo laeng. Ayabak mo't Danelia ken Alvin. O sige. Ayos nga ron. Ado ka di tinawis mo a bisitam. Basit lang nanang. Da kami laeng nga aggagayam nga agkakaaruba. Ni Alben, inawis mo ka di may. Wan nanang. Masakitan lakit di dayjay no saan ko nga awisan. Uray saan ko akayat ni Alvin. Jak kayat apasakitan tirik nana. Gapu tagayam ti pangibilbilangak kan kwa na. Anya gamintisan mo a pangayatan ken kwa na ket nasingpet may. Nanang, narigat ama isuro ti puso. Sa bagay mo't kit di a. Ang mabalin mo't a masursuro ti ayat. Jak kayat nanang. Ngamin, addan sa bali alinaon to'y puso. Ha? Asinaw? Maamuan yun to, nanang. Ala, ag-enjoy tayo lang. Ado ti mainom. Saan kung samatan? Agabailan, Alice. Nabatay ka kon. Anong kasta agawit ng arudan nung saan mo nakabalan, ha? Sanda ko mapay matapanawan arin eh. Kaya't kayo pa'y makaduay ta kasangay ko. Ngam saan na nakabalan ni Maylin? Wan mat ngagpaiso, Alice. Sana bale? Adak pa'y mat? Uwan nga so Alice. Kaduan da ka. Aging ga akayat mo pa iti aginom. May mayat na ano ado tayo. Ay, kastoy langan.
Oh my God, Maylin. Maturog ka pa ilang ijay kwarto. Ringan ka into nagawid kayo kinirene. Okay ka, nilangkan ka, Han? Okay, Han. Inak nga din maturog. Agidan tanton nga agawid. Oh my God nga rudan, Maylin. Kasano dahi to yan? Naiturog mata ni Rene, itilamisaan. Tulungan na, Alvin. Asibayan ta ni Rene kat paturog ka kita kwarto. Okay. Agid-dandan nga gawid kini Maylin. Sika nga inalya. Kabalam ka di pa iti agawid. Asidag lang matibalay mi. Kabalak pa iti agawid. Maturog ka lang dito eh. Saanan? Amang anong madanagan ni Nanang no sana kung agawid. Tinasaya at Alvin, itulod mo ni Nelia. Saanan? Kabalak mo. Itulod kan. Tapno sigurado makaawid ka, Nelia. Okay. Sikati makamo. O na. Pagtitinulungan tayo nga rungod. Nga si bayan ni Rene. Sikan tumat ngamin. Alis. Pakbo ka. Pakbo iti baso ni Rene. Anya nga rod ka. Kaya't naman nga inuman. Kaya mo samot nga minabartakan. Saan mo na? Da kayo kidi Alex, aldawan. Agreeing ka ditan. Ada pa'y lagayam ni Maylin ang nakaturog di tabangir asil. Ha? Ada ka idda ni Alice ang lalakay. Hoy, Alice! Asino na itakadwa malalakay? Nanang, Ha? Anya tinaramid mo iti anak ka si kalalakay? Nay, awan inaramid ko, nana. Anya nga awan. Iti kasta nga itsurain niyaw. Ibagam nga awan inaramid mau. Tiamok kat ni Maylin ti kaabay ko. Apay sikat iti abay ko, Alice. diya ka mo. Agpapada tayo anabartak idirabi eh. Itakder mo ti dayaw ti anak ka. Ngam adan ka ayan ayat ko, nana. Amo ni Alice dayta. Saan ka ni Alice? Pasensya kan rin eh. Ngamusto ni Nanang. Adda na pasamak ka data. Katrumbang nga itakder mo ti dayaw ko. Anya? Siyak ti ay ayatan ni Rene. Apay kumasikat, ikalay sana. Agsukat ta iti sitwasyon, Maylin. Siyak ti kaayan-ayat. Kat adda na pasamak kada kayo. Saan mo kadi nga ilaban ti karbangam? Kasano, nagbunga ti napasamak kada kami. Basol mo Apay ngamin anak kiabay ka kan ni Rene. Pasensya kan. Nabarta ka, kat awanak iti bukod ko apanunot. Ti ko namkit di. Kaya't mo nga agawon ti boyfriend ko. Agpakpakaan si Akmailin. Palubusam ko man ni Rene. Patyak ang makasapol kan tumitlaang iti kasukat na. Agpudno ka man kanyak, Alice. Plinanong ti amin. Saan ka di? Saan ko aplinano, Nelia? Saan ka di nga iso ti planom? Ti agawam ni Rene? Ti planok. Agpapansinak laang kan kwa na. Tapno agarom kanyak. Ngamga po iti bartek ko. Nakiabayak kan kwa na. Imbes nga iti silad ang nagturugan ni Maylin ti pagiddaak. Nagiddaak iti abay ni Rene. Kaya't asawan dayta. Talaga aplinanom. Nasulisugak anak ki abay. Ngam awan iti planok dayjay nga inaramid ko. Mabit man laang. Kapungtot na ka di. Kaslangamin maditi naramid mo. Pasensya ka, Nelia. Ngam na ibagak matankan ka anabayagan nga agayatak kin ni Rene. Kamaudyanan na. Natulag matlaangan ti kasarta rin eh. Si kalang ti mangayat iti dahi ti Alice.
Ammom ani Maylin ti ay ayatek. Masurusuro ti ayat, Rene. Aramidak ti amin tapno masurusuro nak nga ayatan. Ha? Anya ti mamaspasamakan ka? Maditirik nak, Rene. Ruruso ka nak. Saan nga ta nagbunga tinapasamak ka data? Anya? Agbalin kan nga ama, Rene. Kinagbalinak maten nga ina. No saan ko nga impile ti panagkalay sayaw, di aganak ka kumaabalasang. Nakaragrag sakak nanang. No kasta, kayat mo ni Renay nga agbalin nga asawam. Una nang, nabayagan nga agayatakin ni Rene. No kasta, nagayatam nga raw tinapasamak kada kayaw. Nagayatak nanang, ngam saan ko aplinano ang mapasamak. Ipaglakit din tanasingput ba't nagitinagandak ni Rene. Inikanda kayo itilote anang ipatakderan niyo mga itibasit apagyanan niyaw. Wen nga rod nanang, iti kasta, masurusuro mi mati tumakdar iti bukod mi. Asaan kami kano amang namnama kadakwada. Maalang nga rod anak ko, agan-anad ka ijay. Ay, ayan nga min ni Rene. Apaya saan nakaakinadwaan nga umay mga ala kadagiti kawismaw. Nabannog nanang, iso asyak laangan, saan abali ta asidaglaang mat. Exercise ko matin Ala, kadwaan kan ang mga awit kadagiti awit mau. Nabartak ka manin asimang putrene. Kanayon matlatan akas tatar aramidam. Apay, ada reklamo? Sikat yakin pagayatan iti da ito eh. Saan ka nagreklamo ng yaman ti aramidak? Aramidak mati amin, tapno laang maayat na, Rene. Anya ka di pa'y tirumbang aramidak. Sana ka naragsakit isidong mo. Kaputan ni Maylin ti ay ayatek. Iso apulos asaan ka mo't ngagragsakit isidong ko. Agpada ta miserable. Saan kumamot akas ta, Rene? Aramidam kumamot ti obligasyon mo. Gaputag balin kanton nga ama. Anya pa lang ti kayat mga aramidak ha? Itay kumot kan kadisweldok. Kurang ka di pa deta, ha? Saan ang kwarta ti tungtungan, Rene? Anya nga rod, panagayat? Saan kunta maipaikin ka dayta, Aris? Tamdaanam dayta. Anya? Sino ti karopro patoy anak mo, Alice? Kasla naggudwan niyo kan ni Rene. Nagunigmot daytan asan na ay? Saan ka kadian naragsak ta nakaanak kan? Nakaanak ka ngagpaiso. Ngam saan man la abimisita ni Rene dito ospital. Ma-discharge sakton inton, madam. Ngam talaga saan abimisita dito ospital. Ay, saan nakakadipay ang nasursuro nga inayat? Saan naksamatan ang masurusuro nga ayatan, Nelia? Ang mga nodaytan tidusam, gayam. No apay ngamin nga imabay kakankwa na itiday di Arabi eh. Huwan nga rod. Ngam nalpasan ti amin. Saan akon ama kababawi? Naragsakaklatan. Gaputan na addaan kami iti anak kin ni Rene. Talaga gayam, akas lasaan nakaamakit kita ti asawam, Alice. Di nakapay ka sao. Labas-labasan nakalatan. Huwan nga rod, nanang. Kahit sinaklot na ka din, tiputot na. Huwan matkit din, anang. Iso na lang tadinak man la kumustaan. Naragsak ka kadipay laang iti sidong ti asawam. Maaw-awa na kun itinamnama ang maayat nakmat ni Rene, nanang. Nukas damot laang, agawid tan ni Jabalay. Awan mo't laang ti mga sikasukan ka ditoy. Nagrunakat kasta ka an anak mau. Sige, nanang. Kasaok laang ni Rene. Tangay saan nakmat laang ang maayat, Rene. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Pakawanan na ko, ma. No anyaman ti madian na aramitak.
Nang namnama ak adumtang tigundaway ang maayat nak. Ngam panagkunak, saanin ang mapasamak data. Nawayakan. No kayat mo asublian ni Maylin. Sige lang. Sa anak nga agdarong. Kan saan nga agsakit tinakam ko. Sige. Agpakada akon. Kat nawayakan iti kayat mo nga aramidan. Saan ka kadipay analpas iti aramida, Alays? Nalpas ako nanang. Mabiit lang ang taugasak ni Imak. Sublatam ko man ni baby tadar aramidag. Nay, andag tuk-tuk-tok. Kita ampan pa no asino da ita. Wala nang. Rene? Saan nakadya pa unagan? Sige, umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman. Naimbaga bigat yo, nanang. Kastamot kan ka. Sige, panawan kayo pa'y dito. Agsarita kayo adwa. Kailiw mo ka diti anak na. Kinapuno na. Da kaya adwa ti kailiw ko. Agawid kayo ko manigi palay, Alice. May kawa aki ti kaawan nyo ka ni baby. Napatagak matlakadikan ka, Rene. Napatag kayo ka ni baby. No pagawidan na. Kat saan nakmatla ang akasasaw. Uray saanin. Naragsaka kun aninanang tikadwak. Agbalbaliw ako na, Alice. Mga barwanan ta. Agasawatan. Iti papanaw mo. Naamiris ko ang napatag ka kanyak. Jakayam kabailan na saan ka makita iti inaldaw. Agyaman ak no nasursuron akon nga ayatan. Rene. Pudno ang nasursuro na kuwan nga ayatan ni Rene, Mr. Lonely. Ket aramidak mati amin apagrebbe nga kas asawa. Tapno laeng ad-ad dapay ama ayat nak ti asawa. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman nakpagayam Alice, iti daytoy apakasarita amin apanagtuok adda pagpatinggaan na. Nasayat launay tanaurnos kayon nga agasawa. Katagnanayon ti ragsakyo, basta lakit di adda kada kayo ti panagpakumbaba, pamateg, respeto. Ken kang runaan na, panagayat yo iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Alice. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.